The problem of the day nga napadayawan nga may basa itang malem ket aga po kini RJ iti Ilagan City Isabela nga napauluan iti Best Friends No More. Sagudahin nga ron ti surat ni Pagayam ang nga RJ. Dear Cousin. Umunaman ti amin kablaawang kay tinaragsak nga aldaw ken kastamet ti sa sangbay ti Semana Santa. Sabi ko ta nasalun at kay amin di tanemar si studio. Kastamet ti nakablaawak dagiti padak nga dumdumngeg iti teto nga programam nga pudno launay nga makaited liwliwa ken adal kada kami nga mahilig nga agbuya kadagiti nagdengeg kadagiti naduma-duma nga pakasaritaan iti biyag. Nabayagan nga agayatak ken ni Pamela. Kinagpaisuan na kasinyong high school kami pailaeng iti adan na limit nga panagayat ko ken Pamela. Ni Pamela nga kinaubingak gaputa agkaruba kami laeng iti lugar mi. Ngem idi na pan nagbasa iti kolehiyo ni Pamela iti Manila, nabayag nga awan ti komunikasyon mi. Agingga nga nagturpos isuna iti kolehiyo iti Manila tinagtrabahuan na. Nupay kasta kasinyong nakinobyaak iti sabali gaputa jak namnamaen nga agsublipay ni Pamela iti lugar mi. Nga maklunek nga oray no nakinobyaak idi saan pulos nga napukaw ni Pamela iti panunot ken riknat. So siguro nga saan ko nga maikumit ti bagik kadagiti babae nga naglabas kanya. Adda dagiti nakarelasyon ko iti manungatawen agururay dagayam ti panangijayak ti panagkalay sami. Ngem kasla saan ko kayat nga maigalutak nga maikumitak iti babae kasinyong ta iti kaunggak ket mangnamnama ak ngagsublinto pay ni Pamela. Nakunak, sakon to lang may kumit siguro ti bagik ken pusok iti mesa nga babae no namin pinsan ton nga nalipatak ti first ken true love ko nga ni Pamela. Agingga nga dimteng ti panawen nga nagsublin ni Pamela iti lugar mi dito Ilagan City kasin ket kasta una ti ragsak ko. Idi madamag ko nga awan pay ti asawa na. Awan pa'y nobyo na, ti daras ko idin nga napan, nagpakita akin ko na, kahit imbagak mo na, nga awan mo pa'y ti asawa, nairanamot idi nga awan ti nobya kasin. Nagpudno ak nga rod idi kini Pamela, apamang nga nakasubli ti lugar mi, kahit impakadak, nga agdato nak iti panagayat ko ken kuana, kat dito'y nga napaay tiriknak kasinyong idi ta ibagana nga, saan na kano kayat ti agpaarem anya? Kit abay, kit awan mo ti asawam. Ken awan pa'y tinobyom. Awan nga agpaiso tinobyo. Ken nangrunang awan ti asawak RJ. Ken maapi nga ron nga di mo kay ti agpaarem. Kit imbagak mo't king ka. High school tayo pala edi agayatak king kan Pamela. Amom ka di nga nabayag nga panawen nga inururay ko nga agsubli ka dito lugar tayo. Sikapay ti makagapo, no apay nga aging gaita, sa anak pa nga nagasawa. Mamati akmat ka dayta nga, impudnom kanyak RJ. Oh, ba't lagayam? Angim, saan ko nga maibaga ti rason no apay nga jakay ti agpaaram? Sa anak ka di nga type? Ta sa bali ti type mo? Sa bali ti kayat mo nga mangarim ken ka, ay nauray asin no nga lalaki. Jak kayat ti agpaaram, ngim apay. Basta. Saan na mabalin nga basta? No kasta awan tinamnamak ken ka. I'm sorry. Jak maibaga, jak masumbatan dayta. Basta saan nagngararman. No kayat mo, agtali na talatan nga agpagayam. Maawatan ka no kasta ti pangiting mo. O sige,
No kaya't mo nga balintalaing nga agpagayam. Awatik dahil nga pangyading mo. Ngimikariking ka. Si kantulat ta, ti adda tito'y kaunggag. Si kantulat ta, ti babae nga ayatek. Pamela. Patsek idi kasin yung nga subsubukan laeng ni Pamela no ti kinapudno ti panagayat ko kenkwana. Patsek idi nga kasla karkaritin na kumaalaman no talaga napudno ta panagayat mo. Kita egman no anya ti reaksyon mo, anya ti aramidem no ibagaking ka nga saan na nga mabalin nga armen. Kasya ti pamatik idi. Iso nga inkarik iti bagik nga aramidek ti amin tapno no agbaliw ti panunot ken riknana. Kiti baganan to iti may sa aldaw nga sige RJ. Palubusan kan nga agarim kanya. Una saan ibagana nga. RJ, agayatak metin king ka. Agayan ayatan. Gaputa kas ti pamatik kasin yung kanayon ko idi nga mapan pasyaran ni Pamela iti balayda, iti trabaho na, kanayon ko nga sagutan. Aging ka nga nagbalin kami nga nasingad una yen nga ti pagarup ti dadduma, ti pagarup ti kaaduan nga makakita ken makakita kada kami. Ket addan relasyon mi. Anya? Nang. Kiti amok akit nubyam isunan. Apay? Ibagak ka di nga nubyak ni Pamela kat saan mo? Unagam. Halos inaldaw nga ingka sunsunduan iti trabaho na. Ingka itultulod iti balayda. Halos inaldaw mo nga isulat ti kachat mo. Isulat ka tintinawag mo yan ta cellphone mo. Kan isunalat isang kaistoryam. Ag-best friend kami laang kini Pamela nanang. Kaapi kami nga di mo arman. Kaapi nga best friend laang. Dahil tangarot ti kayat na, dahil tati kunana. Ngayon patsek na nga subsubukin na klaang ni Pamela. Subsubukin nga? Subsubukin na laang na napudnumot laang nga talaga ti panagayat ko kengwana. Kit amok, patsek, ibaganan tulatan iti may isang aldaw. Nga gayat mo tin kanyak. Ay, salbag. Ti amok kat agayan ayat kayawn. Tamakatawanan nga kasta ti araramidin niya. Araramidan, makatawanan. Nga puro laang ni Pamela ti adda di ta panunot kenriknam. Isulat sang kasawam, sang kasaom, sang kaistoryam kanyak. Isunalat mapamusun sunduan minalam. Paset nga ron ti panubok na dayta kanyak nanang si kamet. Nya kaya. Urayam latan nanang. Dumteng to ti panawen. Nga ipudnok, nga iyam amok to kengkan. Nga formal. Ni Pamela. Saan nakas gayem ng best friend ko lahat? Ha? Ludiket. Kas agbalinto nga manugang yo. Kas nobyak. Nga agbalinto nga asawak. Nanang. When kasin yung nagbalin kami nga best friends, iti babae nga ipatpatig ko, itinabayagin na panawin. Kanayon ko nga sunduen, iti trabaho na, itulnog ko, no awan trabaho na, kat adapapanan na, siyak ti ayaban na. Saan ba't nga sabali ti ayaban na, sabali nga lalaki? Numapan ag-shopping, kumporme ti mapan nagatangen, siyak ti pagpakuyugan na. Isu nga dakkel ti pamatik kasin yung nga adan remusing nga panagayat na kanya ni Pamela kat iruray ko laengen nga mismo nga gapo iti bibig na nga ibagana kanya nga I love you too RJ. Nagmayat nga tan. Sabsabali ni Pamela ko na. Sabsabali dati nga panagarim. No talaga nga di nakayat ko ma. Ape nga rin nga kanahin naknatawat nga ayaban, nga pagpakuyugan, no, adapapanan na.
No ada ko mati ati kasla ko ada nasken nga matarimani di balay da ket siyak ti eban na. No ada dati lutwen na ko nga saan na nga mo no kasanot mang luto eban nak agpasuro kanya. Oh, anya nga kaipapanan na digijay. Saan ka di nga? Agayat mo't kanyak ni Pamela? Talaga ka di nga. Ano samlatan nga best friends kayo kini Pamela? RJ pare. Anya tiket mo sawin? Paring Piolo. Kahit ko sawin kat sayangam samot ti oras mo king kuana. Amangan mo't na dala urayon na nga sa bali nga lalaki nga para king kuana. Baka mo't ti kayat nagat digiti Hawaiano, balikbayan when no adat abroad. Baka foreigner ti kayat na pare. Aya po aya. Agpapada kay amin parang Piolo. Siyak ti ayaten ni Pamela. Wala nga mapengarod nga kasjay. Ape nga di na kahit agpaarim king ka. Ape nga di na kayat nga agbaling kayo nga agnobyo. Ape nga best friend lang ti kayat na nga pagbalinan nyo. Batpatsim di jay. Una na la day jay. Panubok na la kanyak day jay. Panubok. 2 taon. Git, mananong ma. At ado pa yung muti na baybayag ti panagarim na. Ken may sa, ure no saan kami pa'y formal nga agayan ayat kini Pamela. Kasla kami latamot na agayan ayat. Tene, kita amat. Agpakuyog kanyak, ti sa din naman na kayat napapanan. Oh, kanayo na kayo banja balay da. Win sa bali laeng bet sulay iso Kasla kami mulagayan ayatan. Ti kurang na laeng ngayon, ket dati makapaginagak kami. Ken amumlada na. Dati makapagnaig kami. Takas tamot karot, ti araramidan dagiti agayan ayat, saan ka di? Iso pahay. Ket asawan, ananusam latan nga awan ti mapaspasamak kada kayo. Kitag best friend kami nga rodlaeng, paring Piolo. Amangan mat no, makigtot kantolatan, paring RJ, nga niya, anyat pakakigtutak. Nga, adanton kaayan-ayat na nga sa bali. Sayang laeng deta oras mo king kuana. Sayang laeng deta sakripisyom. Imbes ko mga agarim kay ti sa balin, takuna na nga, di na kaya tagpaarim king ka, anusam ti, mangkuy-kuyog king kuana, nga awan pa'y ti kasiguraduam no adaman lanamnamam king kuana. Aya po aya. Saan yung nga riknak? Ken saan mat nga kanayon nga makikita da kami. Iso nga siya, agtalay kaklatay ti riknak. Ket ti panagriknak, agayat meten kanyak ni Pamela. Ay hapo aya. Awan serbina Anya ti awan serbina. Awan serbita ko ano, di mo mausar ni Pamela. Uy, loko, tilad nga ibagbaga. Kas nakala dati kasinsin ko nga baak. Ha? Sinaw? Ni James. Awanan namnaman na nga agasawa day jay. Saan na pa'y pulos nga naaramat dati armas na. Sayang laeng ti pa nagpakugit na. Tadi namat mausar. Aya, baka kastakan tumat parang RJ Saan? Saan ko ipalubos? Dumteng to ti Aldaw, paring Piolo. Nga ibagak tuging ka. Nga agayan ayat kami ni Pamela. Urayan nyo laeng. Ay, wen gayam, RJ. Into no reunion tayo ti high school. Agaten ka kadi? Ay, ever since agat attend ka dayta nga reunion, alumni homecoming. Apay. Madi, jak korsonada. Ket apay mo, di ka kadi ma-curious nga makakita ka dagiti batch tayo? No anya ti langlangadan, no anya ti kasasaad ti biyagdan. No asin no digiti nagkaasawan, no sino digiti awon pa asawa na. Ay na. Napadasak tinapan na kidara day. Napanak nag-attend ang pasigmot nga linastugan ti raramidin da. Istoryain da. No anya digiti nagungunod da. Kasla agpipin nangas damag. Nang rona ka digiti kuna.
Nakadanon da lang iti sa balya pagilyan. Kung namlan no asinukan nga para kadakwada kasla na nakabasbasit ka nga tao. Gaputa gagangay laeng agtaltalo na kasla panagkunada siguro ka nababaak nga tao. Saan mat siguro nga amin Kadapay si ka kakade. Kit nabayag nga awanak dito lugar tayo. Talo atawin ko ditoin nga nagmanipod iti nagsubliak. Ang kasla kayat kuman nga mapan makidaray. Ha? Yung ka-attend. May dala tamot king ka. Ang kaya't ko kumanga kuyugan na. Taapay mo't. Kaya't amangan no, maopi aktulaang. Ta syempre, digiti ka batch tayo. Uri no naggraduar ta idin, syempre, nagkikita dalat ta. O, nasingid dalat ta iti tunggal maysa. Dito nga siya, napanak nagbasa iji Manila iti kolehyo. Kaya nabayag nga nagtabtrabawak ijay. Iso nga nabayagin nga awan ti communication ko kadigiti batch tayo. Ay, kat di ka matgayam. Maupi ka gayam nga ako na maapi nga mapangkape lang. Basta. Kahit ko lang. Makuryosak lang, no? Mala, sige. Kuyugin kando nga rod. Ina, sika. Kanayon ka lagpakuyog kanyakon. Di pa lang kami ni baga nga. Kayat nak nga kuyugin. Taamangan numamis naktaraang. Ha? Anya ti pagbagam? Ay, abo, si kamot Pamela. Di mo pala kami ni diretso. Nga kaya't nak nga itugot, kaya't nak nga kadwa nga mapan maki-alumni. Taamangan ba't ni Ijayton nga, formal nga, yam amunak, akas nobyom. Ha? Tila. Oo. Pengar agblablas ka. Ay, sorry. Inunaak ka di plano mon. Sorry. Ay na. Nakabaso lak samot ten. Baka mat no saan mo nga ituloy yun, di panggap mo nga surot kanya kay Jira yun tayo, da ijay nagton nga yamam mo kadigit ibats tayo. Bilang nobyom. Tilaada ka mo. Basta kuyugin na to. Wen ka di. Mala. Kaano pa nga tinanggiang ka mo. Bagam tulae nga, no anya oras ka nga dagasan. Okay. Agyaman na, RJ. Ti daras ko idikasin yung napan iti parlor na panak nagpapukis. Na panak nagpa-pedicure, manicure. Tati kayat ko, into no formal ngayam amuna kon ni Pamela kadagiti batch mi akas nobyo na. Tiket ko agad. Nagwapo akmat. Presentable akmat. Sa anak nga paati yung kadagiti batchmates mi nga mangup opisina. Dagiti napintas si trabaho na. Dagiti saan nga kung agkarkaramot iti daga. Nga kunada akas kanya. Uray no agtaltalo na kasin yung saan kumot nga binaybayan ti bagik ngimisitak lang ang natairak lata napintas ti pamagik tanasanay nga ti bagik iti nadagsa na trabaho kenuray no kaskasano sagpaminsan mat nga mapanak agpaparlor. Kunak tumat king ka. Maboring ka la dito alumni homecoming. Ti batch tayo ti high school. Pag kunamat ka maboring nga. Kasano? Makurious ka nga kunam nga makakita ken makaammo ti kasasaad dagiti batch tayo ti high school. Kitwen mat. Ngimapeng nga rod nga deket ka lata deket kanyak. Kat imbes ko mga ingka makitungtong, makistorya ka digiti batch tayo, yung saan? Siyak madlata ti kababay mo, siyak madlata ti katungtungtong mo. Dita pala nga ron, nagbati dya balay yung, tayo dya talata ka nagtungtungtungan. Agsisiimak laing mat, si Kamot RJ. Kita aglaing mat, or orayak laing mat nga,
isudat o masidig kanyak, tamabainak arod. Amuman ka nabayag na sana ka nagawid diti lugar tayo. Sa bagay. Ni, saan ka di nga ni Jane Dayjay? Ha? Jane? Wen, dati batch tayo matlaang nga. Dati maki-search idi kwa ti Miss Intrams. Ha? Jane. Ay, wen, dati na po daw nga. Dati na pintas nga, wen, nga natayag. Wen. Kita ay mamatay ah. Oh, apay. Kasla saan nga bimakot? Wen ngagpaiso. Ni Jane ngagpaiso day ah. Ti amok man no. Nabayagin nga awan dito lugar tayo. Kas kanyak nga tamot nga nabayag nga awan dito lugar tayo. Ngam ita nga adda dito ket may nakidaray. Ha? Oh, apay. Umus asidig mo dito Saan ka di nga? Nasingid kayo idi high school tayo? Medyo. Ta nagkadanseran kami ngamin. Miyembro kami ti Ewin gaya, malagip ko. Ti dance group, ti high school. Nalaing pingagsalay sunay di kat. Kita ay mamata. Nakinilat at pannagnana. Hi! Pamela? Yes, Jing. Ay, kunaktupay si ka. Nalapsat ka lata Uray met si ka. Kaslasan nga nagbaloy tiriknam. Sino ti kadwa ang boyfriend mo? Ha? Detan ibagan. Ay, di mo ka di malasin. Asin no? Ni RJ. Ay, RJ? Siya ngagpaiso, Jane. Tiamok no, di nakmalasin ni tayo. Kasalumot ngayon, kit ngimisit ka. Ang gwapo ka lata, Agyaman oh, kit api nga di kayo may masidig ijay. Oh, nagtutumpong kami jayen, da kayo dito Ti amumi akat sa bali nga tao. Siya kami ti mesa nga nang organize ti anatayo. Diti batch tayo, kaya nag-sponsorak pa kadag iti t-shirt. Ay, kasta aya? Oh, kumusta kayon? Oh, manumit ti anak yon. Anya? Anya? Ay, sorry. Ti amo kami no, agasawa kayo. Saan? Saan ko nga asawa ni RJ? Agpagayam kami laan. Pagayam? Wan. Best friends kami laan, Jane. Kadi? Sigurado kayo? Kasla ngamin itay makita kayo magtungtungtong. Kasla na ko sweet kayo. Ha? Saan? Best friends kami laeng. Nga kasukti ko na ni RJ. Umay kayo RJ okay lang. Ala, umay kayon. Ala, na kayo latan. Si ka nga rod, RJ, umay ka jay. No makita da ka madigit do mga batchmates tayo. Ha? Saan nagaguyo din? Umay kan. Pamela, alain ka latan. Sigurado ka? May samtidan. Umay kan RJ. Alain ka latan. Okay ka lang dito Umay ka nga minin. Tapno no, duwata nga mapansadyay. Sige lang, okay lang. Si kalatan mapanin RJ. May kan RJ. Sige Jane, umaya kon. Ay. Batch, guys. Malasin nyo, batch tayo. Ay, RJ data. Ay, ni RJ data. RJ data, Jane. Ay, nga rod. Siya kadyak malasin ni tayo. Hello, babatch. Kumusta kayo? Tatay malagkikitan. Di ka man kami numumay no kwa, no? Da reunion tayo, batch. Pasensya kayon. Nga rod, batch. Busy lang kami. Amo yumot. Kasano nga busy ka, agad awang asawam ka, no? Uwemot gamin, RJ, Jane, tamo kita agasawa da kini Pamela, nga batch tayo. Mabain ka nung umay ni Pamela. Mabit lang, kawan-anuan ko man ni RJ. Sige lang, Jane.
Dito'y taigid. Ha? Oh, talaga ka di nga awan ti relasyon nyo? Nga, best friends kayo laeng kini. Ha? Kini Pamela? Wen? Ngim, awan ti asawam. Awan pay. A- awan ti nobyam? Awan. Ala, kat apay. Imposible, ba't nga? Data nga kinataer mo. Nga mala Adonis tilangam. Awan pa'y tinobyam. Kwa. Katsiga. Sigurado nga tan asawam. Data nga kinapintas mo. Ti kinagpaiswan na. Single mama. Anya? Wen, naganak ka? Api kasla mas daaw ka. Kasla nga minsan na malasin nga da anak mo. No, kasla, no anya tila nga di high school, kasla isula iso. Sexy ka lataging gaita, Jane. Si kamot. Naalaga akla iti bagi. Ken, hindi na panak nagbasa, Jay. Anya? Hindi na panak nagbasa, Jay Manila. Nakaalak, hindi natalagin nga trabaho. Kanayon mo't lata nga, adaki ti unik ti silid nga naka-aircon. Iso nga, kasi lata ti kudil ko. Oh. Ken syempre, gapo iti teknolohiya, gapo kadigiti do doktor. Naawata kon. Siguro kat napintas si trabaho. Idi, ngamitan, at dabukod kon nga negosyo. Kahit kung nga rin agpatakder iti branch dito yung lugar tayo. Sumulagayam nga nagawid ka. Ken may sa, kaya't ko ti makadayo di Manila. Idya ngamin nga namamok ti ama ti anak ko. Kaya't kung umadayo, ag branch out dito'y, dito yak tulatan. Kasta aya. Ngem, imposible mat nga awan ti agar-arim ken ka. O rin no single mom ka. Sigurado nga tulata di kiti agkursonada ken ka, Jane. When mat, aduda. Angin kaadwan na. Langada pa ilaeng ka. Kasla saanan nga mapagtalkan. Ayun gayam. Ibagam, alike man na ti Facebook account mo. Ibagam kanya, tinagan mo at Facebook, tayad ka. Kaya numabalin, itad mo pa iti number mo. Ha? Abay. Agsapsapol kay ka diti trabahador? Anya? Saan? Anya nga trabahador? Tiamok no, alalahem tin number ko kundi account ko, tap noon maichat na, no, the opening ti kumpanya nga ipatakder mo dito lugar tayo. Saan? Api ko mga amom ka di, RJ? Ha? High school tayo pala idi. Crush kan. Ha? Ang dinakmat kami pampansinan idi, Jack mo no, adan samat sa bali nga, kursonada mi di. Ada ka di? Ha? Baka da nalimid nga kursona nga ayatem idi high school tayo. Awam ti amok nga nobyam idi high school. Angim ka na yun nakapapansin. Numalagip mo, ada di pa nag-practice mit sala idi nga imay ka nagbuya. Nga, sipsiputang ka ngim sa bali mit ti sipsiputang. Jack lamo no sino, Jack malagip. Kwa. Ada ka di limit nga ipatpatig mo idi? Iso nga saan mo nga napanpansin? Te pa nagpapapansin ko ken ka, RJ? Siyak? Awan, adaya. Sigurado ka? Awan. Awan tinalimed nga ayatek idi high school tayo. Talaga laeng nga impamaysak ti panagbasak. Angem ti daksang gasat sa anak nga nakapagkolehiyo, tamarigrigat lat pamilya. Ay, no kasta. Ada nga ro ti chance na. Ha? Angem damagit ken ka. Kayat mo ka di, itikas kanyak. Nga single mom. Ha?
Ay sana bale. Umay kan to pa siya rin ni Jabalayo. Ha? Apay, usumit itan. Sa bali ti panawin itan. Uri pa ibagada nga siyak nga babaeng ti agarem. Okay la kanya. Amom ka di nga. Lalo ka nga gimapo. Lalo ka nga timaer. Ngimisit ako nga ko na mitay. Sa ibaga nga, uri ngimisit ka. Mas bagay pa kidi, deta kinataer mo, deta kulay mo. Abo nang nagpudaw ka, Jane. O di ba? Dahil ti kunada nga perfect match. Ti kaslagatas ken kape nga kunada. Yung malay mo, isugayam ti agwork. Kahit nasawen, tinapudaw kat saan nga para kadigiti napudaw matlaan. Nga tinapudaw, kat para itinangisit. Okay lang ba? Bueno saan? Akita tanto. Nabayagan nga Jack nakapasyar dito lugar tayo. Nagdakkel ti nagbaliwan nan. Ipasyar lang tumangkid di. Ha, RJ? Una. Sige. Ikuyog mo ti anak mo. Tapno ma'am amog maten. Ay, sige. Kayat ko dayta. Tapno ma'am amunan tumaten ti anak ko. Ti sumarunong nga. Agbalin nga papa na. Anya? Ala, umay ka nga rin. Tagraragsak tayo. Ni Pamela Ayabam. Babaam lang tayo sunan. Ijay nalatan. Managbabaing kami ni Pamela. Talaga? Umay ka nga rin tagsalan. Ang sure ka? Baka maboring suna dyan. Talaga nga boring isuna. Di na unay kay Ketikas toy. No hang ko nga pinilit ni Pamela nga umay makireunion. Hang nga umayon. Ay, kasta ka di? Ala, sige nga rin. Bayan talata isunan. Tainta makipagragragsak. Kadagidi batch tayo. Nakaturog ni Jim. Ha, mabaling ko nga ro din ti. Ha? Di mo kunain nga gawid ka. Anya ti kahit mo asawan, Jane. Kasta on iti ragsak ko itay napantay nagpaspasyar nga kadwatan ni Jim. Nakita mo ti ragsak ni Jim. Dagos na ka ngay narakop. Uri no, damo yung tagkita. Uwin nga rod. Kasi nga minisuna. Inyam amo ka ngamin. Pagkitak tila dawan. Ha? Katimbaga king kwa na, Jim, baby? Do you like Tito RJ to be your next dad? To be your new dad? Ha? Anya? Kat nagtunged, nagisem. Kat idi makita na kan. Timaray nga dagos ngay marakop keng ka. Ken nadlaw mo met siguro. Nga ad-ada nga si katidigdigkatan na itay napantayo nagpaspasyar. Ijemol. Huwin nga rod. RJ, dito ka nga maturugin. Ha? Abi nga saan kakita mo ta cellphone mo? Kwa. Madlaw ko itay pala nga. Ada tumatawag king ka. Ngim saan mo sungsung-batan? Ay, kasama inidit cellphone mo. Ay, itay. Wen, sino ka dito tumawag king ka? Datay deliberak tinateng. Ang nakulit ngamin. Baka lang arutin nga sa anak pa nga nagapit. Ape nga ngakit kita man cellphone mo. Kwa. Umiyan ka dito yan. Iso nga rod nga inigamak ti cellphone ko. I-text ko ni nanang. Tapos saan nga madaragan. Ay. Saan nga nasisita pa eh? Ha? Anya di kahit mo sawan? Dinaan mo nga, umianak dito eh. Amunan. Ha?
ito yung may daka dinagas. Oh, imbaga ken kuana. Ngayon tunubigat kan nga gawin. Ha? Kaano? Di nakalugan ka ni ti kotse. Di ka di bimabaak. Uwan, tanapang ka nagmano. Nabanak lang naging mamano. Inyara sa as ko kininanang mo ka. Dito ikaw umyan dito apartment ko. Umikan. Intagid dan. Sige. Oh, ni apay nga ibatim ka dito cellphone mo dito ruwar. Uwan, dito nalatan. Tapno awan ti istorbo ka data. Jane. Oh, RJ. Jane. Sabi ko mata saan kanto nga na. Tumulad ka dagiti lalaki nga naglabas iti biyak ko. Sabi ko matasikan. Ha? Sabi ko matasikan ti forever ko. Diyak kahit nga dumakkel ni Jim nga. Awan ti mang taripato ken kuana nga kasamana. Awan ti mang ipatig ken kuana. Nga agbalin nga amana. Amok nga kasapulan na ti father figure. Ti agbalin to nga maawatan ka. Amok ti kahit mo asawen. Agyaman nak numawatan na ka, Jay. Iso nga sabi ko sabi ko matasikan ti the one and only. My last. Saan na bale? Aramitik ti amin tapno no. Di nak to isukat. Jane. Sabi ko mataag na nayon nga maaklon na. Nga siya, nga single mom. Kat ipatig mo. Kat ibilang mo ni Jim nga anak ko iti kinabalasa nga kas nagtaod king ka. Ang numay karkari aklakit di Hanya? Sika, successful kan iti negosyo. Dinto nga siya. Kat, no anya ti adda kanya. Kukwamot no kwan. Ha? Saan mo nga naskin nga? Saan kanton nga naskin nga agtalon? No kahit mo, gumatak to iti daga nga, ipatalon ta. Ha? Tulungan naklatan nga mang-manage ti kumpanyak. Nagaliston sa nga napasamak ti amin. Apa, ikit naskan ka di nga ibay-bayag tayo pa Saan tayo mat nga ubing no di kat bumakbakit lumaklakay tayo. Diyak kayat nga dumakkel ni Jim nga maawatan kan. Iso nga sabi ko tasaan mo nga ikanti sa baling nga kaipapanan nati. Ti araramidik nga halos siya kung tinangarip king ka. Siyak nga babain ti mangidel-del ti bagik king ka. Siyak ti gumawgawawa. Nga agbalinta nga agasawa. Agasawa. When? Kaya't mo ka di? Uwan, Jane. Kaya't ko unay. Nakasta. Mabalin ko nga agkandag iti bibig mo. Uwan. Itay palang oray data, Jane. Ay. Ikatay kung di pagan-anay mo. Itay palaing nga kahit kung makita nga lamo-lamo ka. Ikatik mo din di pagan-anay ko. Wow. Kasla saan ka nga naganak, Jane?
Ah, tadi kiti makikita nga da anak na. Saan nga kastoy ti tiyanda? Sika, kaslaawan na pulos ti marka nga. Sika ket nagsikog. Nagpas ngay. Ay, kastama ti baga ti daduma. At di kiti kaadwan nga makita. Siyempre, inalagaak mo. Ah, ang dito lang ti pakalasinan. Ha? Dito ay, ket siyempre iso nga rin ti pagsuswan ni Jim Jim. Aging gaya tagsususo? Saanan idi. Iso ti nagsususwan na. Ang nakataktak der ken nakabukbukal lat tama Jane. Apay. Mabaling ka di. Yan tangay saan mo tin nagsususo ni Jim Jim ako na. Tas ikaw tagsuso? Wen. Kat mabalin ay, agyaman nak, Jane. Jane. Na yun. Sinaysayang ko lakit diti manungatawin nga panawin ko. Anya? Ay, awan. Jane. Unay tigasat kon. Diyos ko. Nakakinkinis ti kudil na. Nakapudpudaw. Nga uri no naganakan. Nakajakpat ako kay Jane. Bye-bye amday dyan nga pamelan. Pakipot. Pakieme. Ano pa lang mga arte na nga tilad na nga panubok na. Baba amlatan. Ag best friends kam to latang ag nanayo na. Asawaik ni Jane na. Unay kan Jane aping itakalain nga dimteng. Ha? Sorry RJ. Ita lang nga dagundaway ko nga agsubli dito lugar tayo. Sana bale. Saan pa nga naladaw ti amin Jane? Aglalo ita nga nakita. Ha? Nakapipink. Anya? Basta, ada nakita nga ingat pink na. Diyos ko, talaga sigurado ako. Umanugot ako nga agasawatan. Ibilang ko ni Jim makas nagtahod kanyak. Ang mabaling ka din nga. Nga? Bumato ka. Mabaling ka din nga. Agkaktibig mo't baba. Dati pink nga ibagbagak. Sika nga talaga. Well, you're so funny, RJ. Yes, I am funny. And I'm also delicious. Ha? Ay, awan. Tetan, Diyos ko, makaraman ako. Tikas na sapin. Tikinapink na. Anya nga sapin. Ay, awan. Hindi na kanikas kaaso. Tito yan. Nang dilpat. Diyos ko, langit agad. Unay kan. Unay ti dalusnan. Unay ti lukningnan. Unay nagganasin nga mamalan. RJ! Pikat katawanak. Nitaro pa. Tiniwat mo. Apay. Punasan mo. Apay. Puro-puro yung tahan na. Nabasan yung tahan. Aglawlaw ti bibig mo. Tangiwat mo. Baramlata. Agapumutking ka na ito. Yak. Sika nga nakapapaot mo makinan. Tapno nga ron sigurado nga. Napinpintas to si Anayas na. No isa rekon tumaten deti black tarong ko. Anya? Anit ko na? Black tarong. Ada tarong nga na po daw, ada tarong nga nangisit. Deto'y tarong ko nangisit. Sika nga talaga. Nakakatawa ka nga talaga.
Sige, punasa ko. Dahito yan ni Black Tarong. Ay. Wow. RJ. Wow. Unay mo dahito yan. Ape nga kita. Nagmayat nga ron tilangana. Tian niya. Deti nagpudaw, kinaping, nga simrekan detit Black nga tarong ko. Nagadayo tigidjat na, ti kulay. Nagpudaw ka nga talaga, Jane. Ay, nantilad na nga may bagbaga. Alakad din. Amangan no niya. Amangan no, ibaybayag mo kat makaturog tanton. Di tanto makapaminduan. Ha? Kahit mo pagpamindua? Kit no kayang pa'y, Ay, kaya ka. Uri mang kidi, agpatpat na, nga di ta maturugan. Jane, no kastila ang tibagit kita. Nagpudaw, nagpink. Sige nga talaga. Kanaya na kapagkakatawaan. Ang imita nga gundaway kat saan kan nga pagkatawaan. Paragsakin kan. Ay, RJ. Paragsakin ka. Iparikdakin ka tinaydumdum mga ragsak. Alaman nga rod. Ililiwik laon ay data. Kadsapi ko taitiag na naayon kat paragsakin na RJ. Talaga Jane. Dito yan. RJ. Jane. Una yun. Dito. Agkanaig ta nga jak kayat nga independent silaw. Anya? Dito agkanaig ta nga jak kayat nga independent silaw. Takay ayok na bibuyaan. Ti pa. Pasensya kan, Jane. Ha? Parag sa akin ka kunak angin sa anak ba't nga nakapagpaot? Okay lang. Bumawi kan ton ayin to nagpamindwata. Bumawi ak to. Kitkitaik lang amin tibagim kitkitaik pa lang tibagim bayat nga panpalakpakin ka. Apo Diyos ko. Kasla nakapas forward mo ten, ti kinapaspas. Ti pa nagruwar tayo tubog ko. Ti pa naglipas ko. Okay lang. Talaga? Bumawi kan tulat na damdaman. Sige. Ginanaak nga roden. 5 minutes. Ha? Give me 5 minutes, Jane. Panakpak to manen. Alakit no kayam to lakit din nakit go. Very memorable day. Very memorable kunak. Ay, yun na yun. Dito yak palang talon. Madamdama ako nagawid ya balay. Nagtarusak dito yun. No. Aramidik, asikaswag. Di kitinaskin nga asikaswag dito eh. Ni. Malagip ko itaklang nga. Italaing nga upenek dito cellphone ko. In silent ko, hindi kalmangkat. Ang makulitanak ken Pamela, tawag. Agpakuyog man nga siguro na. Adda nga tama ni baon na kanya kon. Adda nga tama ng pabor nga dawatin na kanya. Ay na, Diyos ko, ay ha. Nay, nagsasaron na message kasi Mret. Nagado nga miss call. Pasig nga awag, miss call ni Pamela. Kapag ka ta? O penek man dati. Di kiti message na. Sa dinno ti ayan mo. Apay nga di mo sungsong batan, di kiti awag ko.
Asino ti kaduam? Agsungbat kan Abi nga di ka reply. Kaduam ka din ni Jane? Sa dino tinapanan nyo. Agreply kan May isa. Dua. Bilangan na pa Agreply ka kunak. Makapungtot akon. Ni api nga makapungtot. Saan ka nga sumursurot kay ni Jane? No awisan na ka saan ka nga sumursurot? Ada pa pananta. Awanan best friend. Kaayan-ayat ko ni Jane. Nagkasawa kam ton. Nakadupay ti message na. Talaga ka di nga di ka sumungbat? Ay, talaga nga makipinatangkin ka. Padasim ti sumurot kay ni Jane. Anya? Please. Please, numan kaduam ni Jane. Sungbatam ti awag ko, taadda ipudnuking ka. Please, RJ. Huh? RJ. Ayatin ka mat. Isong ano kaduam ni Jane kat... Ha? Umay ka dito yung balay. Tasong batan kan. Anya? RJ, please, pangaasim, magsungbat ka na. Di ka nagpaiswan na. Nabayagin nga gayatakin ka ng mabuti nga klaeng. Mabuti nga klaeng nga makirelasyon. Tanamin duadaras nga nasaktanak. Nga nasugat ti pusok, bayat ti kaada ki Manila. Ngem madlaw mo met, nga kanayon lata nga sikat ti kadkaduak. Tadyak kayat nga nga agarim kay ti sabali, jak kayat nga makinobya kay ti sabali. Ngem, alalaek laeng, tiriknak nga mangipudno king ka ti panagayat ko. Please, pangaasim, RJ, di ka sumursurot kini Jane. Nakasagana akon nga mga klon ti panagayat mo kanya. Nakasagana akon nga makirelasyon king ka. Anya? Pamela? Nya tiramitek. Sa dinno aya tinapnapan ng baraw. Kanaapay nga agin inom ka iti arak. Kanaapay itay paylaang ring-aring ti cellphone mo. Sa nakitak ti panangidip mo. Agpudno ka man kanyak sika, RJ. Nang, sandak ng paylaang nga disturbuin. Dakkel ti problema. Kiti bagam ano anya ti problema. Tama nga matulungan ka madbaraw. Problema ka di ti kwarta. Adabat kwarta, adabat urnong mo ti kunak. Nabayag maten nga. Nabayag maten, nagururnong ka. Ganawam mo ti pamilyam. Saan ko nga problema ti kwarta nanang? Anya nga ron ti problema baraw. Love life ti problema nanang. Saan nga pa kwarta? Love life. Ay, salbag. Adaya love life mo, Mike. Best friend ti adaking ka. Awanan ti best friend ko nanang. Anya? Ni Pamela? Awanan ko nang. Maulawak. Mildred. Nay, Mildred kung kunang balatakan niya ako nanang nak. Ay, sorry. Mildred gayam nagpaiso tinagan mo nanang. Maulawak nanang. Anya ti pakaulawan baraw. Ape nga mimot nga. Di pala impudno kanyak ni Pamela.
nga agayat gayam kanyak. No kaano met. No kaano nga anya, di ka maawatan. No kaano nga nakakita akti pink nanang. No kaano nga nakaramanak sa pinsapin. Iso pa lang panagpudnumet ni Pamela. Anya, agmauyong kansan. Anya nga sapin-sapin kada pink ibagbagam. Panawag ka malaangin. Bartek tiladang isaw-sawang na. Di na maawatan nga talaga nanang. Di mo nakita tayo nakita. Di mo nariknakin napadasan tayo napadasag. Ang ipatpatig ko ni Pamela. Ang kasano nga rod ni Jane kat nagkariak king kuanan. Nga siya ti forever nan. Kan siya ti ibilang to ni Jim nga baro nga amana. Ulaw tumod kami deta best friend. Pahamak. Ay, goodbye best friend nga taday to yan. Bueno, goodbye Pink. Dagusak nga nagsurat dito'y programam kasinyong takahit ko tagkid daw ti pamalakad kada kayo. Dua aldawen nga saan ko nga sungsung-batan ti awag da Jane kay ni Pamela. Dua aldaw meten nga likliklikak ida nga dua. Asaray ka no, namin dua ka nun nga imay ni Jane, nakakutse. Naminsan met kay ni Pamela. Ni Pamela nga awanti, kamalay-malay na. Awanti ideya na, no apay nga kalahat latan nga. Saan ko nga sinungsung-batan, dagiti awag, ken text na. Ken dagos latan. Kalahat latan nga likliklikak ida. Tinaamo nga addagayam, nakitak nga Pink. Nakaramanak iti sabsabali nga sapin-sapin. Nga ada nasabali nga babae nga nagkaryak nga siyak ti agbalin nga forever na. Di na amo nga no kaanumet nga nagpudno isunan ti panagayat na kanyak. Adamat sabalin nga dimteng nga babae iti biyag ko. Angim ipatpatig ko ni Pamela kasinyong. E dinto nga ni Jane. Masursurok tumet siguro nga ayatin ko na. Nang runa kat Pink na Pink. Nang runa kat mariknak mat. Nga napudno. Nga pudno dagiti imbagbagana ing Karina. Nga no anya kano ti kukwa na kat kukwakto kano mat. Agsaya ato ti pamilyak. Agsaya ato ti biyag dananang. Kanda ti kakabsat ko matulungak ida. Ay, nagrigat ka sinyong. Tulungan dakman pa nga asiyo nga agdesisyon no anya ti pangyedeng ko. Dahil nga rin di bagibusan ti surat ko kasin kat sabi ko mata matulungan dak babaen ka dagiti balakad yo. Sabi ko mata nakaibati met ti adal dati nga pakasarita ak kasin. Jakmet ngamin impagharop. Nga kasjay ti mapasamak. Tadi tayo mo't ammo no anyat mapasamak. Di tayo mo't mabasa ti panunot, ti tunggal maysa. Iso nga, iyunakon ti agyaman, kadagiti mangted ti balakad, kadagyaman akbat keng kakasin tinang panangted mo't biyag, dahi ti nga pakasaritaak. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema pagayam mo, RJ, iti Ilagan City, Isabela.